Pozdrav! Danas ću govoriti o tome šta je fiziološko mucanje i da li ono zahteva logopedsku intervenciju. Fiziološko mucanje je ono mucanje koje se javlja kao normalna jezička faza u jezičkom razvoju dece, najčešće na uzrastu od 3. do 5. godine. Ali istakla bih kao jako važno da nije svako mucanje koje se na ovom uzrastu javi fiziološko, to jest prolazno. Nažalost, neka forma može da ostane stabilna i da zahteva intenzivnu logopedsku terapiju. Samo mucanje koje je prolaznog karaktera, koje ne traje duže od 90 dana, može da se podvede pod fiziološko mucanje. Nažalost, sve druge forme imaju tendenciju da pređu u stabilno, trajno mucanje. Kada mene roditelji pitaju da li fiziološko mucanje zahteva logopedsku terapiju, najčešće im odgovorim da svako mucanje, bez izuzetka, zahteva logopedsko savetovanje. Jer samo ukoliko roditelji dobiju tačne i precizne savete kako da se ophode prema detetu koje muca i kakve stavove da zauzimaju, oni mogu da mu pomognu i da provedu dete kroz tu jezičku fazu što bezbolnije i bez logopedske terapije. Dakle, ako roditelji imaju savete kako da se postave prema detetu, onda izbegavaju kasniju intenzivnu logopedsku terapiju. Zato je važno da se u svakom slučaju, ukoliko vaše dete ima problem u govoru tipa mucanja, obratite logopedu koji ima iskustva sa ovom vrstom problema kako biste dobili konkretne savete i pomogli svom detetu. Na ovu temu možete da čitate na našem blogu logopedijavramović.com i da nas pratite na našem YouTube kanalu. Pozdrav!